turabasuje cyane twongeye kubifuriza kugubwa neza tubahaye ikaze mwe mwese abakunzi ba Eugene Official tukaro n'ubundi nk'ibisanzwe tugarutse mu makuru agezweho tukaro n'ubundi tugiye kugenda tugaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tureba amakuru akomeje kugenda avugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bibera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu turabanza tugaruke ku bikomeje kugenda bivugwa ku bijyanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Hari andi makuru mashya rero yatugezeho nifuza kugira ngo nawe tuyabagezeho hanyuma tubone dukomeze no mu yandi makuru agiye atandukanye tureba kuri frontiere cyangwa se ku mirongo y'urugamba uko ibintu byifashe. Amwe mu makuru yandi mashya namaze kumenya nuko abarasanwe na Colonel Wiringoma ubu tuvugana bose abenshi bakomeretse bari kuvurirwa hano mu mujyi wa Goma niho bari kwitabwaho gusa ariko kugeza ubu kugira ngo wumve ko uyu mugabo ibyo byarangiye nyine nuko we ntabwo bazi ngo ari he ngo we ntabwo donc mu bitaro nta urimo Wiringoma nta urimo ntawe nangari kuvurwa ndetse noneho waramuka ugeze no hirya no hino cyangwa se no mu gisirikare nubwo hari ama audio ndi kubona y'abantu bari kugenda bavanga ari hariho yo kubeshya hanyuma wajya no mu gisirikare nta uboneka gusa dutegereje AFC turako iri buze kubikonfirma ariko naje gusubiza amaso inyuma nsanga inkuru nk'ingi ntago bahita bayitangaza barareka hagacamo nk'imisi bakabona bakabitangaza ariko iyo babitangaje nabo bigaragara cyane ko hari icyo bari gutegura kidasanzwe bagomba gukora kiri nka surprise mugiye kwitega muri iyi misi hanyuma babone batitangaze. Njewe ndakubwiza ukuri ko urupfu rwa Colonel Wiringoma ntabwo urabura icyo rusiga rukoze muri iyi ntambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Swat babikoze mu gihe cya CSRF. Iyi CSRF ntabwo ari MV turarebaga yonyine nabo barebaga. Ubwo rero icyo bisobanuye niki nuko uyu Wiringoma muraza kumva ibiraza kuba kinatangiye kugenda amenya byinshi hari amakuru menshi ndi gukurura agendanye n'ibigiye gukurikiraho. Ibigiye gukurikiraho byo biraza kuba ari ibindi ngenda kubwiza ukuri kuko namaze kumenya mu kanya gato mu masaha y'umugoroba namenye ikintu bita reinforcement cyangwa se deployment zamaze kwerekeza muri biriya bice. Uyu mucanco wagurukije indege waje kurasa muri ibi bice uyu nguyu dushobora kuza kumubereka mu tangazamakuru va kuri bya bindi byo ngo nukunwe vetangira kungugira ngo yarangiza gaceceka neda. Uyu nguyu mushobora kuza kumubona mu tangazamakuru bamufashe ari muzima. Abatazi ntare barazitiranye buriya bazinga iyo operation bayikoze byarangiye ntago byarangiye. Hari amakuru menshi kugenda avugwa rero nabonye ibinyamakuru byose byasizoye buri wese ari kuza avuga ibye. Icyo twamenye nuko uwamugambaniye ari muri ba basirikare n'ubundi nena bigarutseho ba basirikare n'ubundi batsinzwe urugamba hano muri mu mujyi wa Goma barangiza bakiripotinga. Abasirikare nabo bafite donc navango aka kaboko k'imirwano iri hano mu nkengero za Rubaya navako nabo nayo n'ubundi nibo isa naho iri ku mutwe cyangwa se nibo banyirabayazana biyi ntambara iri muri bira bice yatumye bahaguruka bakajya kuri field cyangwa se ara ku kibuga cy'imirwano kugira ngo bazibe iki cyuho kuko bakubwira ko izi wazarendo ndetse n'abambari babo bafatanyije ibitero
abenshi ngo bapfumuriye hano ahantu hari izi force z'abasirikare babaga muri FARDC bakiripotinga bakajyanwa hariya za Cyanzu gutozwa, hariya za Rumangabo gutozwa, barangiza bakajyanwa ku ikosi. Ariko n'ubundi nje ibintu rero nabivuze ndavuga ntaba bashobora kuzagambana, ndetse n'uwagambanye ngo kubigendanye naho bamurasiye kuri iriya nzu nyine iri muri iriya famu ya Gahizi cyangwa se ya Innocent, nabwo ngo ni umusirikare wahoze muri FARDC. Kandi mwibuke ko Kinshasa yavuze ko umusirikare uzajya akora igikorwa nk'iki bazajya bamuha amafaranga menshi cyane. Ariko kandi ikindi mugomba kwibuka, muri abasirikare nta bahoze muri guverinema n'abantu bamenyereye amafaranga. Kandi muri Muveturuwa ifaranga ntaryo, ni ukurwana mu by'ukuri bagamije kugira ngo barengere abaturage, babukure ubuyobozi cyangwa se barebe ko ingoma y'igitugu bayihagarika. Nta kindi, nta mushahara, ntaki usibye guhabwa ibikoresho bya bindi biri basic needs nibyo bahabwa, ariko nta mafaranga. Kandi bibuke ko abasirikare ba FARDC bamenyereye kugira ute gutunga amafaranga. Urupfu rumeze nk'urwo, donc bimeze nk'ibya makanika kuri telefone. Navuga rero ko ibintu biri kuba birakomeye. Reka twabamaze wenda tubone tugaruke n'amakuru yandi, mbabwire none sasa uko andi makuru yatubwiye cyangwa se uko yatugezeho avuga ku bigendanye n'uburyo ki ibi bintu byakozwemo. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Reka babwire ni ukuvuga ngo Colonel Wiringoma yagiraga ikintu bita kwizera cyane. Navango bimwe ariko bita kwizera byo ku rwego rwo hejuru. Kandi koko aya makuru nanjye rwose ndabihamye ntashidikanya ko ari ukuri, kuko nanjye ubwanjye narabibonye igihe Goma yafatwaga. Murabizi ko turi mu bantu ba mbere twagezeyo, turi bukore na press conference tukanararayo. Narabyiboneye Colonel Wiringoma ndetse na Lawrence Kanyuka, narebye ukuntu batemberaga muri uyu mujyi wari ugiteye ubwoba, abazarendo bakirimo n'iki, nkabona baragenda nta kibazo. Nkabona nyine ni ibintu ubona ko bizera cyane ko ibintu byamaze kuba kiriya, nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Ibirona bihuje n'ibyabereye hano ku rugamba cyangwa se ku kibuga cy'imirwano, ari naho nyakwigendera cyangwa se intwari yabashe kuba itabarukira. Gusa nyine buriya twanavuga ko ari ibiba kuba byanditswe ko bizagenda. Uyu Colonel Wiringoma yizeye cyane abasirikare yarari kumwe nabo, kuko ni ukuvuga ngo telefone akoresha ngo afitemo ku telefone bita Blackberry, akagira n'izindi telefone nyine za smartphone.
ariko Uwiringoma akaba ari umuntu nyine wumva ko abo bari kumwe rwose nta kibazo. Nanabibonye rwose hakuntu yahihibanuraga cyane no kubashakira ukuntu bari burye n'iki byose. N'umuntu watwitayeho cyane avuga ati bararya bate n'iki byose we nakanyuka. Amakuru aravuga ko bakigera hano muri iyi famu hano muri aya mazu nyine yarasiwemo. Colonel Uwiringoma ngo nukuvuga ngo yahaye liberite cyane aba basirikare bakorana cyangwa se bari bamurinze gukoresha ikintu bita telefone. Ntabwo yigeze abacaha. Ikindi kintu kandi tuza kunenga abasirikare banagomba kwirinda niba badukurikiye igihe bari mu kazi, niba nka Katanyama cyangwa se ngo nka cya gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cya FARDC cyakundaga gufasha ibintu by'ibiyobyabwenge, ibintu byo kwidoroga, cyangwa ntabwo ngiye kuvuga banga, ndavuga n'inzoga nk'izi ngizi zituma umuntu anywa nyine agasinda ntabe maso igihe icyo ari cyo cyose. Icyo ntabwo ari ibyo bintu ni bibi cyane, babyirinde. Kuko uwagambanye muri aba basirikare yakoresheje telefone, kandi iyo gukoresha telefone byonyine ni amakosa akomeye cyane. Bakujya akoresheje telefone atanga amakuru. Ikindi rero, iyo abasirikare baza kuba bari bandi bari bari kumwe n'abafatikanye bari kurinda Uwiringoma, batasomye nyine ku bintu bisindisha, kubisindisha barabimenye. Ariko namenye amakuru ko harimo mu by'ukuri abamaze kubitaka banyoye. Rero ubwo twavuga ko ibintu bijyanye no kunywa ibintu by'ibisindisha, ibintu bituma utakonsantere y'akazi, babyirinde cyane. Hari andi makuru yavuga ko ngo yaba kurana rwa Colonel kwa Uwiringoma ngo hari ahantu bari bahajyanye intwaro nyinshi cyane zagombaga gutegura gusubiza inyuma ibitero bya Wazalendo. Iki nacyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane bagombaga kumenya ko abaturage bagize gute, kuko barabizi ko hano mu baturage ikibaye cyose bahita bahamagara kuri guverinoma Kinshasa, ku ruhande rwa Kinshasa, bakababwira imyiteguro ya FARDC iri kuba. Niyo kuko bari bamanukanye hano ibikoresho, intwaro zikomeye cyane, aho ziguraye ntago bagombaga kuharara, hagombaga kurarwa n'abasirikare b'abarinzi, bo ntibajye kurarana n'intwaro, kuko intwaro ziba ziri tageti cyane. Icyo ni cyambere. Iki gisirikare kiri kurwana ku rwanda rwa Kinshasa bamaze kumenya ko intwaro zihageze, bagombaga kunakurikirana bagakora ibishoboka byose, bakamenya amakuru y'izi ntwaro aho ziri, kugira nyine baze kuhanetraliza. Nikora gukurikirana telefone, bashakisha uburyo ki babona telefone muri abasirikare n'ubundi barinze Uwiringoma, biza kurangira nyine iyi telefone amakuru bayahawe n'abaturage. Umuturage we yaravuze ati umusirikare mu basirikare twabonyemo harimo umusirikare wahoze iwanyu witwa uyu n'uyu. Gushaka nimero byaraboroheye cyane, hano hari umucancuro n'ikoranabuhanga rifite, byaraboroheye cyane, bituma baza kumuvugisha mpaka bamukuyemo amakuru, bamenye ibya Uwiringoma byose. Ntabwo ndamenya ngo ese biraza kugenda bite. Ibinyamakuru byinshi byatangaje, byamaze gukonfirma, yavuze ko Uwiringoma yagize ate, Uwiringoma yatashye cyangwa se yatabarutse. Bya binyamakuru twaminiya byabitangaje, mutaza kubona ngo ni official gusa, ngo ni iki n'iki, no. Nyuma yuko nabitangaje, ndabizi nabitangaje mbere pe, ariko ibindi binyamakuru nabyo byose byakonfirmye, izaba za leta, ikinyamakuru cy'Abongereza RFI yabitangaje, BBC yabitangaje. Ibi ni ibinyamakuru navuga ko bijya bikora ubucukumbuzi cyane, ariko
nitwe tuba twabitangaje mu imbere. Sinzi banze ari nayo mpamvu abantu benshi mutanabyizera mutegereje hari ngo tuzabanze natwe tujye gukorera hanze kugira mu byemere, kuko nk'ubu ndi kubabwira ko bari gutangaza ko ngo General Makenga ngo yakomeretse kandi uyu nguyu nta n'ikibazo n'iki na kimwe afite, ahubwo bari gutegura ibitero. Kanabyo by'ibi bitero reka mbivugeho nabyo mbibabwire. Izi ngabo zishaka zisubira inyuma, izi ngabo zatatse hano zirimo ingabo za FARDC Amahibu, zirimo aba bacanshuro n'iki byose abagabye ibitero hano hano muri iki kibaya, hano muri ibi bice nyine byegereye iki kinombe cya Rubaya. Nabagira inama yo kugira ute, nabagira inama iruta izindi yo gusiga aha hantu bagasubirayo, naho ubundi bitari ibyo bose barahashirira. Ndabivuze bose barahashirira, kuko namaze kumenya amakuru avuga ukuntu batangiye gushakisha imibare y'abahari kugira ngo imenyekane ngo ni bangahe, kandi nyuma yo kuyimenya ndakubwiza ukuri haraza kugwa umuntu. Muraba murabyumva, muraza kwa mubireba, turahonda ha muraza kwa mubireba, muraza kuba rwose mubireba. Nguko uko ibintu bimeze, nuko nguko amakuru ameze. Reka twakire na mugenzi wacu Vincent, ndimo ndabona nyandikira ko nawe hari amakuru yandi afite, twumve ayo makuru mashya azanye uko byifashe, ayo afite ku bigendanye n'ibi byose. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter? Urakomeye? Turakomeye. Bisa hari amakuru menshi cyane ari kugenda atangazwa cyane, kubikomeje kugenda biba urujijo kuri riraswa rya Colonel Wiringoma. Operation zigiye zitandukanye nizo ziri gutangazwa kuri ubu. Amakuru mashya uzanye na yahe? Amakuru nzanye ni uburyo Colonel Wiringoma ageze mu Abirabite, uburyo yafashe icyemezo cyo kuhaguma, uburyo abari kumwe nabo bari kugira agitangazwa n'ibina bavuga yuko yabuze ubuzima ari kumwe na Dr. Armel Colonel Kongere ko nawe yakomeretse. Ariko twakomeje gutoza imboni zacu dukoresha ndetse n'ubundi buryo bushobora kugira ngo umenye amakuru nk'abayakeneye kandi bamenye kuri buri masibiri Abirabite, cyane cyane ko ni tumanaho byakuweho. Yego, amakuru nabandi kubona yenda byerekeye General Sultan Makenga, nuko ibyatangazwaga yuko nawe yaba yarakomeretse, yaba yaragize ibikomere yatewe n'amadrone yaretse, ndetse agahitana Sultan agahitana Wiringoma, nk'uko bivugwa nyine n'ubundi bikandukanye n'ibinyamakuru bitandukanye, kuko kursi iri officiel muri AFM 23 birajya hanze. Ibyo byerekeranye na Sultan Makenga yamaze kugaragara yuko atigeze akomereka, kuko amakuru nabonye ejo nimugoroba nyuma y'icyo kiganiro mu mboni yanjye hari kandi yari yegereye bya hafi neza yaho byabereye, yambwiye yuko akigera mwabira Sultan Makenga na polisi yabonanye n'abaturage ndetse baganira n'abasirikare bari Abirabite, baganira n'abagize imiryango y'ababuze ababo muri ya nkangu. Noneho mu masaha ya saa 10 zo kuwa mbere nibwo bari bamaze kubona amakuru yuko imishasa yateguye uburyo bwo kubarasa. Akimara rero kubimenya Sultan Makenga we yahise ava muri ibyo bice. Akimara kuva muri ibyo bice noneho n'abamurinda
baragenda ariko ntibajya kure ya santere bari barimo. Noneho Uwingoma baramubwira bati twataha, baramubwira ati dutahe, aravuga ati ntabwo ndataha nurutse gatoya. Nibwo bagendaga bajya ku nzu y'umwe mu barwanyi ba M23 n'ubundi. Bakihagera mu masaha ya 12:00 saa moja batangira kuganira, bari muri metero 200 ko yabwira. Batangiye kuganira bumva ibitekerezo uko bumvisha abaturage ibitekerezo bumvisha bafite. Umwe mu basirikare bavuye muri FARDC yari ari kumwe n'abari ko bivuga yuko ari watangaga amakuru kuri bene wabo muri FARDC babwira ati uraha kugenda gutya kugenda telefone gutya, buri wese ari kumwe n'abantu banaba. Bikavuga yuko umusirikare wo muri FARDC ari watanze raporo kuri FARDC n'ubundi kwifata, avuga uko bagenda ndetse n'ibikoresho bafite. Igihe rero ngo Makenga we yasubiraga inyuma agiye kureba uwo yari yahaye telefone ziwe abamurinda, yahise agira umutima wundi wo kugenda. Colonel Uwingoma we akomeza kuguma aho ngaho, telefone yari afite ebyiri azihereza umwe mu bamurinda, indi imwe ayigumana mu ntoki. Umwe rero muri abasirikare ba FARDC bari kumwe n'itsinda ryabo bagera ku Colonel Uwingoma baramubaza ati telefone zawe ziri ntabwo babaziragiye, amwereka abo yazihaye asubira inyuma. Igihe yasubiraga inyuma rero kuko bivuga yuko Gaceri yari kumwe na Colonel Uwingoma, bageze ku muryango w'ibanzu babamo barayimo, nibwo drone bahise iza irabarasa. Uwingoma bahita abura ubuzima nk'uko babinangariraga, ariko Gaceri we baramukomeretsa ntiyabura ubuzima nk'uko imboni yanjye ari nawe bitari bintangarije. Icyo gihe iyi drone kuko yaraje irarasa, ikimara kubarasa ikubita n'iriya nzu, amabati araguruka ndetse hagira n'ibindi byangirika. Isubirayo bitandukanye n'ibyari byavuzwe ko ari drone byaje ikarasa igahita inatwanyuka. Noneho bikimara kugenda gutyo, inzego z'umutekano zitandukanye zari ziraho kuko amakuru bana bavuga yuko hari n'abarinda Colonel Uwingoma bagera muri 3 basize ubuzima, bari kumwe na Gaceri nabo 2 basize ubuzima, hakaba hari n'abandi 4 bari mu bice nabo bakomeretse. Nubwo batabyukuruza amazina yabo cyangwa bametirize amaraka bari bafite, ariko niyo makuru bamagana. Bamwe rero mu bandi basirikare bari hasi nibo ngo bakoreshejwe na Sultani Makenga bajya kureba ibyaba bibaye. Kuko Sultani yaramenyekana n'izina aho umubiri wa Uwingoma waba uri, aho Gaceri yaba arwariye, n'ubwo bavuga ko baba ari mu bitaro mu mujyi wa Goma, ariko nta makuru nyirizina ya precision bafite. Nabo nicyo bakeka kuko babonaga amasiku imodoka birukanka cyane zigenda zigaragara yuko zigaruka mu mujyi wa Goma. Amakuru akavuga ko Uwingoma nta kindi cyabaye, ariko yagambaniwe n'abantu bavuye muri FARDC, nk'uko twigeze tunabigarukaho ko abantu muri FARDC bagomba kubitondera. Niyo makuru bamaye tariki. Avise, ku ruhande rwa Kinshasa bo baratangaza iki kuri riraswa cyangwa se kuri gikorwa bakoze cyo kurasa Uwingoma? Emereye yenda ku gisirikare cya FARDC itangazo banjije ku rukuta rwabo rwatuta n'ubundi basanzwe banyuzaho amakuru, kubera yuko FARDC burigira ebyiri Twitter iri officiel bakoresha kenshi na kenshi bariho amatangazo, ariko bakagira indi Twitter bita Forces Armées Congolaises FO banyuzaho amakuru byabaye byose. Nuko utari banyuza amakuru byabaye byose banditse yuko ngo bemeza ko bishwe ikirebe Uwingoma, ko banwite mu bikorwa cya gisirikare bateguye, kandi ko ngo biteguye kwita n'ibindi byihebe byose nk'uko babyanditse, bakarangiza bavuga yuko aribwo butabera bari gutanga ku baturage ba Kongo. Hashize iminota igera muri 30 bakimara kwandika iyi Twitter habonetse abantu
banenga baravuga bati mwabangamiye agahenge kandi ariko mwari mwiyemeje yuko murimo mutangira mwitwa abaturage za Minembwe none n'umuvugizi wa AS Kigami bwa gisirikare baramwishe bwabo ko ari agahenge bigaragara yuko atari agahenge ahubwo ubwicanyi bwanyu mu bukomeye nibwo iyi Twitter bahise bayisiba ariko bamaze kuyandika ndetse ahanini twafashe na screenshot zazo bigaragara yuko ari ibintu bakoze babigambiriye nyuma yuko bimaze gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye nyuma yuko ari muri revolutionnaire congolaise n'irabimira ntiyagira icyo bivugaho bihakana amakuru avuga n'ibinyamakuru mpuzamahanga nka Reuters yavuze yuko bavuganye n'umwe mu badiplomate b'ibihugu by'Uburayi bikomeye na kano karere kandi ko uwo mudiplomate nawe yabyemereye n'umwe mu baminisitiri ba bimwe bihugu bituranye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu magambo yabo avuga ko bikomeye akaba yabemereye yuko ngo Ingoma yabuze ubuzima ndetse n'abandi begereye Ingoma nabo bakomeretse abandi bagapfa igisirikare kibonye yuko abantu batangiye kukimenya bikwita bahise bayisiba ariko twasigaranye ibimenyetso ikindi nuko umutwe wa Wazalendo itangazo ugaragaza yuko nabo bamaze kubuza ubuzima bw'Ingoma itangazo ryabo banditseho baravuga yuko abayobozi bakuru ba AFM 23 bakavuga mu 23 barimo Sultani Makenga bakavuga bati bari mwanya bice bya ribaya bajyanye n'intwaro y'uko babivuga none bakavuga bati twabashije kugera ku gikorwa gikomeye bo bita igikorwa cy'ubutwari ariko basenga ko natari igikorwa cy'ubutwari avuga yuko bice Ingoma noneho bagahitana n'abandi bawufitiye bakuru barindaga abayobozi avuga yuko harimo n'umwe mu bavandimwe ba Bahati Musanga Erasto nawe warashwe bakavuga bati harimo n'abarinda nzego nabo barashwe nuko itangazo ryabo ariko bakavuga bati Sultani Makenga ntabwo bigeze agirwaho ingaruka n'ibitero kubera yuko yahingiye kuri paruwasi ya Materboy iherereye aho guca Matamba bakavuga yuko ibikorwa byabo bya gisirikare byo kurinda ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kubikora bakavuga ko babwira kominote mpuzamahanga ndetse n'abanyekongo yuko ibikorwa byose bakora bigamije kugarura ubusugire bwa Kongo bakavuga yuko abadiplomati ndetse n'abandi banyepolitiki batandukanye bakwiye kubona ingaruka z'iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo kandi babaza byifuza bitewe n'uruhare bageragira kuko babigaragaza bakavuga yuko ibyo bakoze babikoze mu izina ry'abanyekongo kugira ngo bagarure ituze bagaragaza ko bita Innocent Gahizi ufite ifamu mwabira bite ngo bari bashyize n'imbunda ngo ikomeye ngo nayo bakaba irashe nk'uko bavuga bakavuga yuko ngo icyatumye barasa Ingoma nabo bari kumwe ngo ibitero byari byateguwe n'itsinda rya M23 igisirikare cyabo ngo batere ibirindiro by'aba Wazalendo ariko barabivuga gutya mu gihe AS 23 itari yagira itangazo nyirizina kuko ibi byose bavuga tugomba gutegereza tukareba rero icyo AS 23 bari butangaze kuri ibi bintu kuko hari n'ubu ngubu abantu batarabyumva neza bagitegereje ngo bakivuga ngo biravugwa batarabikonfirima bigendanye n'uko bategereje icyo AS 23 ishobora kuza kubitangazaho gusa ikindi kidasanzwe nuko visabo barasanwe na Colonel Ingoma bose bo bari kwitabwaho bakomeretse bari kwitabwaho hano Igoma gusa ariko Ingoma yena n'ubu rwose ntabwo ngaragaragara ntabwo rwose wabona aho ari niba byagenze bite niba doke n'umurambo ntabwo uraboneka ntabwo abantu bari kubona ngo uri hehe
biragoye ko n'ubundi abasirikare basanzwe bamenya amakuru ya ndani kuri iki gikorwa, yaba yapfuye yaba atapfuye, kugira ngo babone aho aherereye byagorana, cyane cyane tuzi ko inzego z'umutekano zikora, ariko cyane cyane nk'imitwe yitwaje intwari yo irwana, biragoye yuko bagira ibyago nk'ibi ngo abasirikare batoya cyangwa abaturage bamenye ibigenda bikurikiraho. Biba bigoye, urabizi igihe Castro araswa ntabwo abasirikare batoya bamenye aho aherereye, hari n'amakuru yari yabanje gutangazwa nk'uko n'ubundi bivugwa yuko yapfanye n'abandi bantu babizi, ko bari banatangaje yuko yapfanye na Bahati Erasto Mutaga, guverineri wa Nord Kivu, ariko nyuma y'igihe kirekire aza kugaragara yuko atapfuye. Urabizi yuko hahise 23 yasohoye itangazo nibura nyuma y'ibyumweru 2, nabwo ivuga izina rimwe ariko ntiyavuga abandi bapfanye nawe. Kugira rero n'ubundi ngo abasirikare batoya bamenye amakuru ya ndani kuri ibi ngibi, yaba ari imboneka rumwe, yaba yapfuye yaba atapfuye, kugira bayamenye keretse mu gihe yaba yapfuye akaba agiye gushyingurwa nibo babimenya, yaba atapfuye none akagaruka mu nshingano, kugira ngo babimenye hakiriho urwasaraso nk'uru nguru, byo rwose n'imboneka rimwe. ayo rero ni amakuru nava ngo ari gutangaza. Bite tugeraho kuri frontline turebe no ku mirongo y'urugamba byifashe bite, aho ubu biramutse bite muri aya nk'amasaha cyangwa se muri iki gitondo? Muri aya masaha Rubaya nta drone zari zongera kuharasa, ubwo na Wazalendo yari yongera kugaba ibitero yenda ku bice birimo AFM 23. Ubona yuko iki kintu cyavuzwe kuri Biringoma cy'urupfu rwe cyateye panike mu bice byose, yaba ari igice cya AFM 23 ntabwo mwabino bice bya Masisi bongeye kurwana, yaba uruhande rwa Wazalendo narwo ntabwo rwongeye kurwana. Umuturage twavuganaga yambwiraga yuko hari umutekano, nubwo inzego zose yaba ari urwego rwa gisirikare rwa AFM 23 yaba ari urwego rwa Wazalendo narwo ubona ko bose batuje, ibintu bimeze neza, nubwo ikibazo kikirimo buri ruhande bari rufite inyungu kuri Biringoma rukibitekerezaho kandi ari akababaro. Wajya muri Sud Kivu bitandukanye n'ibi ngibi muri Nord Kivu, Sud Kivu n'ubundi Karehe haracyari bombori hagati ya Wazalendo na AFM 23. Mu Wazalendo bari guturuka Kahozi Biega, n'ubundi umwe mu bo duhana amakuru mu bintu cyambwiraga yuko mu masaha 9 saa 8 z'ijoro n'ubundi humvikanye amasasu hano za Karehe hafi na Kahozi Biega, nyine naho ko ibitero n'ubundi by'ingabo zirwara ku butegetsi bwa Kinshasa n'ubundi byongeye kugabwa werekera mu gice cya centre ya Minembwe, n'ubundi haracyari ibibazo by'intambara kandi bihitana ubuzima bw'abaturage. Mw'ijoro n'ubundi ko hagabwa ibitero bikomeye, twirwana n'ubundi gihanganye bikomeye n'inzego zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Visi ariko ngo n'ubundi imurenge nabonye hari amakuru kuva ko ngo hari ibitero bikomeye cyane nabwo byasubijweho na twirwaneho muri za Bijombo no mu bindi bice hose, ngo n'ubundi bari kugaba ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'abarundi. Nibyo nakubwiraga, ariko ibitero byo bigiye ari bikomeye cyane. Twirwaneho imirarwana kuri Minembwe centre, FARDC bizi ko ari igambye ko yafashe Bijombo. Ibyo bice byose biracyarimo intambara kubera yuko FARDC ivuga yuko ishaka gufata Minembwe centre, twirwaneho nayo ikaba idashaka kwifatwa. Urugamba rwo rurakomeye ku buryo bukomeye. Ubwo rero Vincent, sinzi niba hari andi makuru ufite yandi masha watugezaho. Ingabo za Afrika y'Epfo se ntago ziragera ahangaha ko twe twabonye byamaze kuba official ko zigomba guhaguruka zikerekera. Harimo abetribiteri cyangwa byatuza nibo babanjije kuhagera, ariko banyuze mu gihugu cy'u Burundi bagera za Karimi. Barwana ku rugamba ntabwo bari bahagera. Nk'amakuru nari mfite nkura muri SOS Media Burundi, nicyo yatangazaga. Kadutegereze turaza kumenya niba n'abarwana baje kuhagera, kubera yuko nyuma yo kuhageza Bangora ubu hageze Afrika y'Epfo nabo Karimi. Amakuru yandi ahari nuko abayobozi bakuru ba polisi ya Congo bahageze i Burundi, barimo abakomiseri de la police nationale bagiye kuganira na polisi y'u Burundi mu byerekeranye n'uburyo imipaka icungwa,
yaba ari umupaka wa Gatumba, yaba ari imipaka ya Bugigiri ndetse n'indi itandukanye iri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Abapolisi ba Kongo bakuru bamaze kugera mu kino gihugu kuganira no gusezerana uko bacunga umutekano w'imipaka, yaba ari kuri Tanganyika ndetse n'indi itandukanye. Ikindi ni uko muri Nord Kivu ahitwa Giseguro ndetse n'agace bita Ishaca, aho urugendo rwa guverineri Batumutanga Eraste, aho yagiye kwigisha abaturage ko bakwiye kubana neza kandi no kwitandukanya n'umutwe w'iterabwoba wa FPR, ko nta kindi ubamariye keretse kubateza ibibazo ndetse no kubuza ubuzima abaturage. Akaba yaragiye na bino bice mu rugendo n'ubundi rw'akazi mu rugendo n'ubundi amaze iminsi azenguruka Kivu y'Amajyaruguru mu bihe bitandukanye, akangurira abaturage kubana neza, bakangurira gukora ibikorwa by'iterambere ndetse no gukora igishoboka cyose kugira ngo bibohore ubukene kandi banibohore imiyoborere mibi nk'uko cyajya bitangaza mu ijambo yavuze. Ariko yita cyane gukangurira abaturage kugira ubumwe ndetse no kurwanya n'umutwe wa FPR ndetse n'abana babo barimo bakura, babakangurira kuvamo kugira ngo baze gufatanya kubaka igihugu. Ikindi ndagaruka ku byatangajwe na Taekwondo wagina mu nama nkuru y'uburenganzira bwa muntu ya UN, aho bateraniye neza akagaragaza yuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo hakomeje kubamo ibibazo bikomeye nk'uko yabivuze mu bice bikontororwa na AFM 23, ko harimo ibibazo bikomeye byerekeranye no kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Akavuga yuko amadosiye 17 yagaragaje yuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwahungabanye, agaragaza yuko nibura 15,000 by'abantu bapfuye, agaragaza ko 8,000,000 z'abaturage bavuye mu byabo. Avuga yuko ibyo byose ngo byaje bikorwa na ASM 23 nk'uko yabitangaje, akamagarira kominote mpuzamahanga ko yakora ibishoboka byose kugira ngo ababikoze bakurikiranweho, ikindi kandi hubahwe ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yabivuze hakurikijwe amategeko mpuzamahanga nk'uko imbwirwaruhame yiwe yabivuze igihe yari nta kino gihugu cya Genove yari umunsi abivuga. Ikindi ni uko kuvuga mu Rwanda Perezida Paul Kagame yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Arabia Saudite igitambuzi cyo kuwa 20 z'ukwa kabiri na 2026. Perezida Paul Kagame rero yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije w'Ubwami bwa Arabia Saudite Wenda bin Abdulrahim El Khalifa, bagirana ibiganiro bifitanye isano n'umubano uri hagati y'ibihugu byombi kandi baganira ku nyungu z'ibihugu byombi. Itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya Perezida w'u Rwanda yaje urugwiro, batangaje ko Perezida Paul Kagame n'uyu Minisitiri wungirije bibanze gukomeza gukinangira umubano ukomeye hagati y'u Rwanda ndetse na Arabia Saudite mu nzego z'ingenzi zifite inyungu ku mpande zombi ndetse n'akarere muri rusange nk'uko iri tangazo ribivuga. Numva nagushimira. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze cyane. Yes, ni Vincent rero twari turi kumwe ku murongo wa telefone tureba update y'amakuru atugezeho muri iki gitondo ko byifashe muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero rwose twababwira ko amakuru yacu dusoreje ahangaha, andi makuru turi buze kugenda tuyagarukaho mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze munogerwe na gahunda za Jeune Official, like na share ntimuyibagirwe, turabakunda cyane. Ciao.